Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Žao mi je da nisam s vama, ali mi je osobita čast što mogu i ovako na daljinu sudjelovati u jednom ovako vrijednom i kvalitetnom događaju prezentacije knjige koja zaslužuje maksimalnu pažnju. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast biti recenzent tog dijela pod naslovom Istraživanje olimpijskog sportskog sustava Bosne i Hercegovine, jer se radi o jednom radu od izrazito velike znanstvene vrijednosti, a također i o dijelu koje ima svoje ogromne implikacije na budućnost sporta u Bosni i Hercegovini. Pratim već godinama i igrom slučaja i donekle sudjelujem u nekim aspektima rada Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i silno sam ponosan na tu suradnju i na to što sam tamo stekao prekrasne prijatelje i toliko puno naučio. Radi se o knjizi koja je na svojih skoro 400 stranica obuhvatila ono što je bitno za prošlost, sadašnjost, a pogotovo za budućnost sporta u Bosni i Hercegovini. Radi se o jednoj knjizi koja je prvenstveno vrlo znanstveno utemeljena. U njoj je jedno temeljito i pedantno i kvalitetno obrađeno istraživanje svih aspekata koji su bitni za razumijevanje sportskog sustava Bosne i Hercegovine, od financijskih resursa, ljudskih resursa, organizacije, svih bitnih pitanja i aspekata te organizacije i svega onoga što ulazi u složeni i zahtjevni posao organiziranja podrške razvoju sporta u jednoj zemlji. Ono što bih posebno istaknuo to je da se ne radi o običnoj knjizi. To je knjiga koja je vrlo znanstveno utemeljena, vrlo pedantno i kvalitetno pisana, a to je ujedno knjiga koja je prekrasno uređena, vrlo bogato ilustrirana, sa čitavim nizom prekrasnih slika, tabela, grafikona, ali i sa odličnom argumentacijom svega o čemu piše. Također radi se o knjizi koja je duboka kao i njeni autori. Neke od njih dobro poznam, prije svega u njoj se ogleda i moj prijatelj akademik Izet Rađo i njegova ekipa u tome što je ta knjiga i ilustrirana zen pričama, citatima poznatih znanstvenika ili lidera, menadžera i vrlo dubokim mislima koje zadiru ne samo u taj površni ili površinski aspekt istraživanja sporta, nego one najdublje aspekte smisla postojanja, smisla bavljenja sportom, smisla upravljanja bilo kojim sustavom i traženja one duhovnosti u svemu tome koja daje snagu i sportašima i onima koji podupiru sport i onima koji ga organiziraju da bi se ostvarili što bolji rezultati. Evo, ja bih mogao satima pričati o dojmovima koje sam stekao u toj knjizi, u recenziji koju sam napisao, ona je onako formalna i relativno birokratska, ali priznajem da mi je ova knjiga dirnula dublje u dušu zato što to čini na specifičan način. Puno istraživanja koja su pisana o sportu na raznim dijelovima svijeta i o sportskom menadžmentu, organizaciji, ali mislim da nema ni jedna knjiga koja je to učinila na ovako duhovan, cjelovit i ja bih rekao inspirirajući, motivirajući način. Naime, to je knjiga koja odražava i ljude koji u Bosni i Hercegovini, Olimpijskom komitetu i oko njega rade na unapređenju sporta. Prije svega oni su idealisti, volonteri, to je jedna prekrasna grupa ljudi koja svojim srcem, svojom strašću, svojom beskrajnom energijom i svojim žrtvovanjem žele unaprijediti sport u Bosni i Hercegovini. Ja im na tome iskreno čestitam. I zato mi je bilo posebno zadovoljstvo što mogu svojim malim, skromnim doprinosom na neki način obogatiti ovo vaše slavljenje sadašnjosti i budućnosti sporta u Bosni i Hercegovini. Želim puno uspjeha u promociji te knjige, posebno realizaciji njenih zaključaka. Još jednom ističem da se radi o izrazito vrijednom znanstvenom dijelu koje osim što je dalo vrlo pedantnu i preciznu strukturu i opis i dubinsko istraživanje svih aspekata sporta u Bosni i Hercegovini, učinila usto i komparativnu analizu sa susjedima, pa je usporedila sa rezultatima i dometima organizacijom u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Isto tako dala je
taj inspirativni, motivacijski aspekt cijele ove analizi, zato što je završila sa nizom preciznih zaključaka, temeljitih preporuka i vrlo kvalitetnih uvida u to što treba napraviti, kada i kako. I u tom smislu, još jednom ponavljam, želim puno uspjeha, ne samo u prezentaciji ove knjige, nego onome što je njen glavni zadatak. A mislim da je njen glavni zadatak senzibilizirati javnost, motivirati javnost da shvati u olimpijskom Sarajevu, u olimpijskoj Bosni i Hercegovini koliko je sport važan, koliko su njegovi rezultati bitni i koliko su dosezi onoga što se može i što se uradilo, a pogotovo ono što će se uraditi u Bosni i Hercegovini, koliko je to vrijedno za cijelu državu i za njene perspektive. A još jednom vas pozdravljam, želim puno uspjeha i ponavljam, žao mi je što nisam s vama, ali vjerujte, u duši i u mislima sam s vama. Sve najbolje.